Willkommen zurück hier zu Tales of Zestiria. Ja, in der letzten Folge, da haben wir jetzt diesen Fuchstypen, also sprich den schwanzlosen Kyuubi, wieder gefunden. Und das war ja auch ganz interessant von dem her. Aber ich bin verwirrt denn je, muss ich ganz klar zugeben. Weil doch als diese Assassinengilde aufgetaucht ist und zwar und so fort, ist irgendwie schon krass, weil wir müssen jetzt wieder hier hin. Nanda, 祭りを見たいなら表に回らないか。でも今お兄さん通ってきたよね。そりゃあ僕は運営に協力してるし。そういうことだ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。急いでるんだ。そこをなんとか。ダメだ。Naja, ich hätte schon Ideen. 貸そうか。なんか切羽詰まってたからどうにかして剣の祭壇に行きたいんじゃ。そうなんだ。アリーシャが。それは余計なこと。とにかく助けてくれるならすごく嬉しいよ。じゃあお金が必要だね。お金？さっきの兵士に渡す袖の下。僕たちが頼んだ上で掴ませれば通してもらえると思う。いくらぐらいいるの？そうだな。ま、1000ガルドもあれば確実かな。Ja, schon, aber, ja, doch keine 1000 Geld. そんなに持ってないな。じゃあ何か買い取ろっか。お金になるようなものか。Ja, den sicher nicht, bauen wir sicher noch. Stachelschweinhaut, wie viel kriegen wir wohl dafür? ちょっとそれじゃあ1000ガルドは厳しいかな。やっぱやめとく？ま、よく考えてみて。僕らはどっちでもいいし。 Ja, vielen Dank. Ich will erst noch ein bisschen umgucken, weil ich habe jetzt so viele Optionen hier. Also muss ja wohl irgendwas noch anders möglich sein, war. So, sehe ein, ich muss da hin, aber es gibt noch einen weiteren Punkt auf der Karte. Bin doch mal gespannt. Was wird oder würde wohl da passieren, wenn ich jetzt nochmal hingehe? なんかいい方法を探さないと。Ja, vielen Dank, Spiel, das hat sich wirklich gelohnt. Oh Mann, ey. Eigentlich hier schon, nee. Noch nicht hin, war? Genau. Vorgeschriebene Techniken. So hältst du wiederum mehr Chancen, deine Escape herzustellen. Es gibt eine universelle Taktik, sondern experimentieren, anpassungsfähig und flexibel. AP um 1 erhöht. Okay, verkaufen wir halt. Das heißt die Frage, wa? Das Messer oder Opas Pfeife? Ich glaube eher mal die Pfeife, wa? Was ist eine Pfeife? Snackzubereitung. Oh, Obstsorbet, von mir aus. Gigi, 使わせてもらうね。へえ、珍しい。いいキセル。きっと1000ガルド以上の価値あるよ。ちゃんと鑑定しないと。いいんだ。それよりも頼む。オッケー。急いでたんだもんね。すぐ行こう。さあ、行こうか。Und ob. Verbraucht Opas Pfeife. Opa.
この人だよ。いい？武器はお預かりするよ。さあ出して。意外に安くすんだよ。ねえ、もらったキセル絶対1000ガルド以上の価値あるよ。用が済んだらまた訪ねて。見合った取引したいからさ。うん、ありがとう。じゃあ僕らは仕事に戻るよ。本当に助かったよ。Krass, ey. Arigato, Rosan. Ja, den Stephanie, aber auf einer guten Rose. Okay, rufe ihn natürlich später nach. Jetzt aber erstmal eintreten. せっかく入れたのにここからじゃ祭壇が見えないとか考えてる？つい。おい、ミクリオ。僕の特権だよ。Nein, für die anderen vielleicht, ja. おい、失礼。ちょっと見てくれ。お、何？スレイ？アリーシャ。やはりスレイ、よくぞ都へ。姫、こちらは？彼がスレイです。ああ、辺境の遺跡で姫を救ったという？スレイ、こちらはマルトラン教。今回の聖剣祭の実行委員長を務めてくださっている。そして私の槍術の師匠でもあるんだ。よろしく、スレイです。よろしく、スレイ殿。スレイ、都へはやはり剣の試練に。それだけじゃないんだ。実はその怪しい一団の言うことは事実だ。私のことを快く思わない者たちは多い。だがそれに臆するわけにはいかないんだ。けどアリーシャ。ありがとうスレイ。心遣い本当に感謝する。もうすぐ聖剣祭最後の祭事、上演入刀が始まる。最後まで見ていってくれ。あれが為政者の覚悟か。なんかすごいね。そうだスレイ、剣の台座を見てくれ。おう。 Ja, aber sowas von. Vielleicht können wir endlich mal das Master-Schwert oder Excalibur ziehen, was auch immer das für ein Teil ist. Minnaには見えてないってことは天族なんだ。彼女と話せなきゃ剣は抜けないんだろ。普通の人じゃダメなわけだ。 すっげえ、伝承は本当だったんだ。ミクリオ、声かけてみてよ。僕が？俺だとみんなに変な目で見られるだろ。しかしだな。人々よ、レディーレイクの人々よ。この数年、皆が楽しみにしていた聖剣祭も世相を鑑みて慎んできた。 だが今年はアリーシャ殿下のご理解と全面的な協力により開催する運びとなった。最近は異常気象や疫病、不作や隣国との政情不安など憂い事も多い。だがこんな時代だからこそ伝統ある祭事を おろそかにしてはならないと私は考える。さあ、湖の乙女よ、その力を表したまえ。
湖の乙女よ、我らの憂い罪をその高き炎で浄化したまえ。レディレイクの人々よ、この祭りを私たちの平和と繁栄の祈りとしよう。祈りが何だってんだ。これで俺たちの仕事が戻ってくるってのか。評議会が武具や作物の通商権を占有したのは戦争を追っ始めるためだろう。俺たちをのたれ死にさせる気か。こんなもんは評議会の自己満足だ。俺たちはこんなご金取りにはごまかされねえぞ。黙れ。祭りの邪魔をするな。やめないか。ざまあ見ろ。この暴動はあの衛兵大臣の仕業に間違いない。勢力争いに守るべき民を巻き込むとそこまで腐ったか。アリーシャ、スレイ危険だ。いけません。敵意に身を任せては氷魔が生まれてしまう。氷魔になったのか。人自身が汚れを生み、汚れが氷魔を生む。このままでは湖の乙女なんとかできないのか。あなたは浄化の力を持ってるんだろう。天族、それにあなたは私。ってことだ。ミクリオ、火を消してくれ。あの黒い炎は氷魔と言っていい。僕に何とかできるのは普通の炎だけだぞ。分かった。それ、君はもしや本当に天族になるそれまずいぞ。氷魔がどんどん湧いてくる。浄化の力は私が振るうのでなく、この剣を引き抜き私の剣となったものが操る力なのです。それならスレイ、お待ちください。私の剣となるということは私を宿す器となり宿命を背負うということ。浄化の力を操り超人的な能力を得る代償に人に疎まれ心を打ちのめされることもあるでしょう。氷魔から人や天族を救うため苦渋の決断を迫られることも。それは想像を超えた孤独な戦いです。それが同志の宿命。それを今受け入れろっていうのか。そうですわ。だから君の名前を聞いてもいいかな。はい、ライラです。ライラ、俺世界中の遺跡を探検したいんだ。古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。氷魔を浄化することで人と天族を救えるなら、それは俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。君はスレイさん。だからライラ、俺は同志になる。この身を君の器として捧げ宿命を背負う。私はずっと待っていました。汚れを生まない純粋で清らかな心を持ち、私の声が届く者が現れるのに。さあ、スレイさん、剣を。よし。
アリーシャ下がってて。スレイ、ヒョウマは任せていいんだね。うん、残った火を頼む。Bei der Macht von Layla, wir sind ein Hirte! Alter, wie geil! Liegen neue Arte drauf oder so? Scheinbar nicht, wa? Wow, wow! Liegen grad so. Ah ne, das liegt aber vorhin. Das hat gerade jetzt echt so viel Schaden schon genommen. Mann, zeig ihm auf den Sack, hey! Erstmal ganz ehrlich, habe echt nur so wenig Arte drauf. Jo. Da hat jetzt eigentlich, dass er da vielleicht ein bisschen mehr drauf hätte, aber nö, sieht's nicht so aus, wa? Oder Mist. Was hat's jetzt gemacht? Jetzt mach ich dich fertig! Ja, komm schon, komm schon! Als ob du gegen einen Hirten eine Chance hättest! Also Layla hat ziemlich viel Power drauf. Ore, 同志になったよ。静まれ、静まれ。バルトロ大臣。アリーシャ殿下、暴動が起きたと報告がありました。ええ、ですがもう収束しました。同志の出現によって。何ですと？レディー・レイクの人々よ、こたびの政権祭はこれにて幕とする。さあ皆さん、ご退場なされよ。立ち止まらないでください。進んで、進んで。後日顛末を伺いたい。マルトラン卿もよろしいか？どうしたと？それではスレイさん、私はあなたの中に戻りますね。あ、うん。俺が器だもんな。不思議な光景だよ。スレイ、どうした？私が入ったせいですね。3日3晩は高熱にうなされると思いますわ。どうして？体に入った異質な力を排除しようとする人の機能なのでしょう。天族に腰入れした人は大抵寝込んでしまいます。人が器になるとそうなるのか。やば、もうダメ。スレイ、大丈夫なのか？大丈夫くない。ちょっと3日ぐらい寝込んで。スレイ Obwohl auf ihrem Schoß anschlägt. Der Weg des Hirten beginnt. Was, ja, ist klar, kannst bitte mal ganz kurz weg, da dämliche Bemerkung, damit ich Dankeschön. Beuten. An deiner Kraft der Reinigung erlangt hast, kannst du Galt und Ausrüstung erlangen, indem du Beute aufsammelst, die Feinde fallen gelassen haben, die du von ihrer Buße befreit hast. Geil. Ja, wieso nicht? Nun sind wir also echt ein Hirte geworden. Oder wohl der Hirte. Mega 覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよ
二人とも気分はどう？うん、もう大丈夫。ここはあれからどうなったんだ？ここはレディーレイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に3日3晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか？うん、いいよ。じゃあ行こうか。目が覚めたのかい？よかった。あら、意外と若いのね。同志様。一躍有名人だな。そうですね。Wir sind berühmt, ist das geil, wir sind ein Hirte, noch viel steiler. Layla und Mikleo im Team. So waren eigentlich gute Eiler so drauf. Alter Schwede. Jo, not bad, war. Kann man eigentlich durchaus so sagen, aber jetzt, nee, für mich nichts Neues, war. Verdammt, wieso krieg ich nichts Neues? Was ist so? Wow, wow, Flug des Phönix, Feuer. Okay, ja, wir sehen schon, sie ist eher so der Feuertyp, war. Und Mikleo der Wasser. Gut, das ist natürlich geil. Weil ich mich frage, wenn sie sagt, dass ein Seraph in mich, also sprich in Zoe reinfahren kann, dann könnte das ja theoretisch auch Mikleo, war. Zumindest war das so im Intro auch zu sehen. Wo ist mein Schwert hin? Mein Schwert ist weg. Haben sie da Fusion? Hallo? Aber irgendwie verpasst. Jo, also ich bin und bleib verwirrt, war. Ein Hirte gibt ein bisschen mehr Power, weniger eiskalter Schlag, die nächste Art wir kriegen. Träger ist mystische, nächste Art, Schmetterzahn. Ja, ich mach mal den hier, war mit eiskaltem Schlag. Hat sie noch Geiles irgendwie? Hier etwas weniger Photonenbrand, war Arte-Angriff. Papierwerferin ist ja aktuell Angriff plus 4, war dann mehr ein bisschen Arte, war. Antikes Papier. So sehe ich auch aus. Ich schätze mal, er hat nichts Neues, außer vielleicht einen neuen Titel, das können wir uns doch noch vorstellen. Nö. Gut, dann immer noch Stufe 7. Knapp vom Level ab, geil. Was sind noch geil? Gesundheitswiederherstellung. Oh, ja, da bin ich natürlich auch sehr dafür. Kampfaktionen, macht er noch etwas Neues für 3. Scheint ja gerade so zu sein, war. Kombo-Treffen an 50. Okay, ja, das geht hoch. Schön. Wo ist mein Schwert? Naja, auf alle Fälle haben wir ein neues starkes Team war mit Layla und dann denke ich mal, Alicia wird auch noch irgendwie dazu kommen. Irgendwie vermutlich wieder nicht, keine Ahnung, wie das genau sein wird. Aber für heute reicht es alles. Es waren wieder mal sehr, sehr viel los. Viel Action, viel Spannung, viele Zwischensequenzen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück mit dem jungen Hirten namens Zoe und seinen Verbündeten, den Seraphen, oder den Seraphim wohl eher, wenn ich es richtig ausgesprochen habe natürlich. Mikleo und Layla. Bis dahin, ciao zusammen.